Thank you, Mr. President, and thank you, Special Envoy Shia, for your briefing. The United States remains committed to the implementation of the DRC-Rwanda peace agreement, which President Trump is proud to have facilitated. Urakoze nyakubahwa Perezida, kandi ndashimira intumwa idasanzwe Shia ku isesengura rye. Leta zunze ubumwe za Amerika ziracyakomeye ku bushake bwo gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Amasezerano Perezida Trump yishimira kuba yarafashije kugerwaho. Twizeye ko ayo masezerano azashyirwa mu bikorwa ku gihe mu buryo bwuzuye kugira ngo ateze imbere amahoro, umutekano n'iterambere mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Byongeye kandi twizeye ko Kongo n'u Rwanda bizubahiriza inshingano zabo bakirinda ibikorwa cyangwa amagambo y'urwango cyangwa ashobora guteza umwuka mubi, kandi bigakemura amakimbirane mu mahoro binyuze muri komite ihuriweho ishinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano imaze kugirana inama 3 kugeza ubu. Bagenzi banjye, nk'uko mubizi, ayo masezerano yashyizweho n'urwego ruhuriweho rwo guhuza ibikorwa by'umutekano GSCM. Mu nama y'uru rwego iheruka, impande zombi zaganiriye ku buryo igitekerezo cy'imikorere cyari cyemejwe cyahinduka igishushanyo nyirizina cy'ibikorwa by'umutekano. Mu nama ya vuba GOC, Kongo n'u Rwanda basinyiye itegeko ry'ibikorwa ryari ryateguwe na GSCM kandi bemeza ko rizatangira gukurikizwa ku itariki ya 1 Ukwakira. Mu nama ya GOC kandi, Kongo n'u Rwanda byiyemeje gufasha umuryango mpuzamahanga w'ingabo z'umusada aribo Croix Rouge kubona no gusura abatawe muri yombi bose. Leta zunze ubumwe za Amerika zirashimira cyane uruhare rw'ubuhuza bwa Afurika yunze ubumwe bubinyujije muri Repubulika ya Togo ndetse n'akanama ka Afurika yunze ubumwe mu bikorwa bigamije gushyira mu bikorwa aya masezerano y'amahoro. Nanone kandi turashimira igihugu cya Katari ku mbaraga gikomeje gushyira mu kubangikanya ibiganiro hagati ya Kongo n'umutwe wa M23. Leta zunze ubumwe za Amerika zizakomeza gushyigikira ibyo biganiro byimazeyo kuko ari ingenzi cyane ku mutekano w'uburasirazuba bwa Kongo, ariko kugira ngo ibyo biganiro bizagere ku musaruro wifuzwa, twizeye ko Kongo na M23 bazabigiramo ubunyangamugayo kandi bubahirize amasezerano y'amahame Declaration of Principles basinyiye, aho bombi biyemeje guhagarika burundu imirwano. Leta zunze ubumwe za Amerika zirahamagarira imitwe yose yitwaje intwaro kureka ubwicanyi no guhitamo inzira y'amahoro mu gukemura amakimbirane. Leta zunze ubumwe za Amerika zizahana abashaka gusenya amahoro, kandi twiteze ko n'abandi banyamuryango b'inama y'umutekano bazabikora kimwe. Reka ndangize nshimira nyakubahwa Perezida. Uhagarariye Leta zunze ubumwe za Amerika amaze kuvuga, hahise hahabwa umwanya uhagarariye igihugu cy'Uburusiya ngo nawe agezeho abari mu kanama k'umutekano ijambo rye. Yatangiye agira ati, ndashimira intumwa yihariye ku bisobanuro yatanze kandi nkaba nshimye kandi nishimiye uruhare rw'abahagarariye Kongo n'u Rwanda muri iyi nama. Birababaje cyane kubona uko ibintu bikomeje kuzamba mu karere k'ibiyaga binini bitewe n'ikibazo gikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo hari ibikorwa byinshi byakozwe n'amahanga mu rwego rwo kugarura ituze no gukemura ikibazo mu nzira za diplomasi, uko ibintu byifashe ku butaka mu ntara z'iburasirazuba bwa Kongo ntibitanga icyizere.
imirwano iracyakomeje kandi ikibazo cy'ubutabazi kirarushaho gukomera. Abasivili b'Abanyekongo ndetse n'abaturanyi babo mu bindi bihugu by'akarere baracyababazwa n'ingaruka z'intambara n'ibyaha bikorerwa n'imitwe myinshi yitwaje intwaro itemewe. Nk'uko imibare yatangajwe n'umuryango w'abibumbye ibigaragaza, mu mpeshyi ishize habayeho kwiyongera gukomeye kw'abasivili bishwe n'abarwana. Kudatera intambwe mu nzira ya diplomasi igamije gukemura cyane cyane mu ishyirwa mu bikorwa ry'inshingano impande zombi ziyemeje birimo kongera gusunika akarere k'ibiyaga bigari mu mvururu nyazo zishobora kuvamo intambara mpuzamahanga. Turashaka kongera gushimangira ko dukurikirana cyane ibibera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho impungenge zikomeje zituruka ku byemezo by'imitwe yitwaje intwaro bya M23 igaragara nk'itegura kuzenguruka no kugaba ibitero mu gace ka Uvira kari ku mupaka w'u Burundi. Kongera gukaza imirwano ntibyakirwa. Turasaba guhagarika imirwano ako kanya no gushyira imbaraga mu bikorwa bifatika bigamije gukemura iki kibazo mu mahoro. Inzira za politike zo kugarura ituze zirazwi na bose. Icyambere kandi nyamukuru nishyirwa mu bikorwa ry'umwanzuro w'inama y'umutekano wa Loni nimero 2773 hamwe no kubahiriza inshingano z'ubufatanye zashyizwe mu masezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington ndetse n'amasezerano yagezweho mu biganiro byabereye i Doha muri Qatar. Turashimira ibyavuye mu cyiciro giheruka cy'ibiganiro byabereye mu murwa mukuru wa Qatar byasojwe muri Nzeri, cyane cyane amasezerano arebana no guhererekanya imfungwa. Twizera ko aya masezerano azashyirwa mu bikorwa mu buryo buboneye nk'intambwe iganisha ku kubaka icyizere hagati y'impande zombi zifite aho zihuriye n'ikibazo. Turongera kandi gushimangira ko kimwe mu by'ingenzi bizatuma ikibazo cya Kongo gikemuka mu buryo burambye kandi bigatuma n'akarere kose kongera kugira ituze ari ukureka burundu gukorana n'imitwe yitwaje intwaro itemewe n'amategeko. Ibi birareba yose, yaba M23 cyangwa FDLR. Ni ibikorwa bifatika byo guca burundu ubwo bufatanye ndetse no guhuriza hamwe imbaraga z'ibihugu byo mu karere mu kurwanya iyi mitwe bizashobora gutuma haboneka amahoro arambye n'umutekano, kandi abaturage b'abasivile babashe kongera kubaho mu buzima busanzwe. Dushyigikiye imbaraga z'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu gufasha kugera kuri ibi bigamijwe. Turashima cyane ibikorwa bye bigamije mbere na mbere kuba bacekesha umwuka mubi w'intambara hagati y'ibihugu. Mu gusoza, turasaba ubuyobozi bwa Kinshasa kugaragaza ubuhanga bwa politiki ndetse no kwerekana mu buryo bugaragara ko bushyize imbere ishyirwa mu bikorwa ry'inshingano z'ubufatanye. Gukomeza gukoresha uburyo bwa gisirikare ntibizashobora gukemura impamvu z'ingenzi z'ikibazo, ahubwo bizarushaho guhungabanya akarere. Ibintu bidahuye n'inyungu z'ibihugu byo mu karere n'abaturage babyo. Federasiyo y'Uburusiya kimwe n'abaturage ba Afurika ubwabo irashaka kubona akarere k'ibiyaga bigari kagira amahoro n'umutekano. Ni mu bihe nk'ibyo gusa aho ibihugu byo mu karere bizabasha gukoresha neza ubushobozi bifite mu bukungu no gufatanya mu nyungu zifatika, bityo bigatsinda umurage mubi w'igihe cya colonization cyangwa igihe cy'ubukoloni. Tuzakomeza gutanga umusanzu mu bikorwa by'amahanga bigamije kongera kugarura ibiganiro byubaka hagati y'ibihugu byo mu karere, harimo no kubikora binyuze muri uru rwego rw'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye
kugira ngo dufashe gushaka ibisubizo birambye kandi byuzuye ku bibazo byugarije akarere k'ibirunga binini, akarere k'ibiyaga bigari, dukurikije itegeko nshinga rya Loni kandi duharanira inyungu z'ukuri z'inshuti zacu za Afurika. Ubu nongeye gusubirana inshingano zanjye nk'umuyobozi w'inama y'umutekano kandi mpaye ijambo uhagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane nuko uhagarariye igihugu cy'Uburusiya yatangaje, akaba mu magambo ye yavuze ko muri Uvira hakomeje kugaragara cyangwa gututumba imirwano, umutwe wa M23 ushaka kwigarura Uvira, ndetse akaba asaba ko M23 yahagarika icyo gikorwa nk'uko mubyiyumviye muri ibi byatangajwe n'Uburusiya, mu gihe igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kigihagaze ku kugira ngo amasezerano ya Washington ashyirwe mu bikorwa. Biraza kurangira bite rero? Ibi ni byatangajwe n'abayobozi bamwe na bamwe bagize akanama k'umutekano ka Loni gahoraho, aho ibyo bihugu byagize icyo bitangaza, yaba u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bagira icyo batangaza, nk'uko mubyiyumviye muri izi speech zitandukanye twabagejejeho kuva uyu munsi watangira, aho twagarutse ku maspeech atandukanye: Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, tukajya kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya ku byo bagiye batangaza. Reka dutegereze rero turebe icyo bizatanga izi nama za Loni, niba hari icyo zizatanga. Zihora ziba inama yabaye ku munsi w'ejo, ikaba yagarukaga mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko bakaba bavugaga ku mutekano uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabashimiye cyane, muri ab'agaciro.